WW, don't come here. Aba. Don't come me. Me mami aboke. Wo ko mokola no ma 1 no mokola no ma 2 ave se do maguso. Kren. Enti samre die. Bomodia se adie bia wo ton bia. Obabo madia bomu dawro na fofura wu sampa. Chale you to idea pan. Wusu jira brane. What is there? Into the restaurant be no wabie. And sorry ketuani akase. Bars ahodo hotels, corporate institutions. Afa moso amopa ye yankai bo. Social announcement, schools. Mama dia. Somebody Okoman 97.1 radio. Mo no be din so. Na ni awuye bia ya bo hu dawro di amount. For 0266 200222 and 0265 200222 Okoman radio. I see you too. Yewe any kasama okwapeman. Na mame no tuwa for kakra wo. Na no me chawo se abraba yeboyi. Yebo no nchaso. Abraba na yebo no eye nchaso. So that you say. Enti empem bebre no. Se wo hwe ubu a. Wo size no now dey anwen ubu. Wo hwe wo size na now dey anwen ubu za. Ebia unya 2 bedroom abesi. Unya single room bi ene eye porch kakra bia wo okay, good to go. Wo so de wo peso okukurisi wo. Ye kasa semensi mansion ni okay, wuni how. Bibia ye, obia ni nani so ade. Ene obia ni se ne an life for person koma no. Make a JDK Atom Enterprise yamao. JDK Atom Enterprise. Se wo cement, iron rods. Afe me no kase nadoa. Ana galvanized pipe, iron rods, square pipes, round pipes, angle pipes, fly bars. Afe kai. Some more cutter rod. Any iron rods be a wopedi do dwumedie. Omo obi. Omo niemo omo toni nyina so ye durable and affordable. Wowo mampon equiapem. Opposite the Tetekwashi Hospital. Was Sabeka JDK Atom Enterprise from 0244 4295 33 and 0244 857874. JDK Atom Enterprise. I say dance your crowd here winnie how. Are you aware of somebody? Executive Guest House featuring Kwakwadrian Plus. Added the bloom of Accra City. Hey bro. Now we a grand Easter pool party at Meet Idols Manfie Kapem. Now ubo modia kopie Meet Idols a. E won mo na Kwakwadrian. Enso akopiem. Na DJ Skinny. Afa DJ Sky King. On the 15th, aye fiada. Me say Meet Idols by the dead or manfi. And the latest pool. Aba manfi krapem. I don't know, I will Meet Idols. Isaac and Doris. Maminja Agnes, I will Meet Idols. As I say, any of you for more, you know. I'm sure Kaiser Manfi. At 10 a.m. sharp 15th. If you are day till you drop. Now rating a free cry. Unchiahui. Enti Frobi no bin su Frobi. Nakacha and say Meet Idols. I want Manfi Kapem. Adding to my abo and tomano. Enti omoni Kwakwadrian Plus. At the bloom of Accra City. I bet you will Meet Idols. I bet you papa. I bet you papa. Papa is Friday, I'm sure.
Okay. Afi mami mama di enjia ayem penifo amu Zion Hill School. Na samre omo to nsa e de frɛ obi biara. Say educational institution aye from Alice Foundation. Ebo modian bedonoti learning materials at the ama school no. Na Akwaba ne san so mpanyini se san safa de osan de kire. Enti sambre omo to sa de afra ankrankre. Enmu sambre mumma ewo school nim se Zion Hill School. Sambre adonfu bi bedom na adonfu Alice Foundation. Omo no mbo madian adomo learning materials na omo madian ayire omo mpewo mu adesuam. Akwaba ne senti abusua. Date in 13th of February 2022 at 12 p.m. sharp. I was Zion Hill School at Okoman Akwaaba. It won himself woba. Anasa wo fasibi. E wo hono ma yate de atagwe. Eni e be sasa. Alice Foundation for ya damase. Na mi shira mu bebre mu nya mo famira. Eya wo sori ana bema. Ase wanya tipaye kakra. Tipayo. Enti wotwe ho kra na sambre wu bisa. Na oni afufuru edi nkomo a. Ase jale wuti ya. Enya ni omo ka na opese wutie. Abusiasi abotre. Menu ko samre suhum. Aisa medila kabati. Ena sambre me kanfo adi amamu a. Menemo kasa idie. Moya bibi kakra bi asemabre. Afa mu sampa adwen no ensisi so. Me kasa esisi so ense wa adwen na chimo. Na mo bo sa wo ya ade na wure fi ho kakra. Wure fi ho. Afa wo moja no. Esese bomodin timi circulate broni beka. Etimi ese timi ko die frusane, etimi die frusane wo ni peduanim. Afa etie. Se wope etia ebetimi abomodi asiesie ni pedura no sronko na abomodi asiesie wo damage brain cell na eno ani Aisa medical ebati na no suni do sojiri ni wo bomodi nuan hwehwe a wasabe se 250 mg na wo de atre teaspoon asebi wo de gumu abo bogu bosa bonsampa adwini ni moja no se die frusania wo ni peduanim na kaisedro no ya Aisa medical kebati wo eye shop bia ye ton edura eye license ena eye accepted abushan bobomodi anya bia to eye Aisa medical kebati na wo fi wonu ma ye wo Aisa opinto hebati Aisa opinto hebati abushan bia na sambre wonuma wo ye doso pa tese me kwasi adakuro obi ahome no kwasi adan na mebo adwumason ne gina me nanso a de hwenwe me kanfo eye Aisa opinto hebati e de amount for general body weakness wo mu a asa woni pedua na ayemre kakra afi some boost your immune system no eno no ne Aisa opinto eye hebati afi me no kase bacteria se nyi wo eni pedua nani and some regulate check body acidity na me kire wudi eye nuane a acid kakra wom ti se kutuo ne ne ekeka ho a bonse ni pedua ne brese wudwu ni pedua nyan wanim saa eno de wuhia Aisa opinto hebati wono ma sane ma nyina esi afa Aisa opinto hebati esa momodian purify wo moja entema moja nani da ho se kroje afa wo vital organ bi ti se wo liver kidney esasa biri biara ehun timi to de timi bo adwumason e wo ni pedua mu afa stimulating the flow of bile from the liver to the digestive tract na me sure say we ni pedua no bo zampa empembe bire wo liver no sa eye moja no ene niam bi eye di dwuma ansa ni pedua ni atimi asipia sita no
Wubomodianya eye opinto hebati ya. Meche eyisa opinto hebati bia. Wubonsampa amada digestive system no eye adwuma pop. Afei say malaria na typhoid fever jaundice ene edi unya. Wunya eyisa opinto hebati ibe. Wonoma wubonsampa bibia hye Wunya 250 mg ensure na wabomodian satire baako. Na ne wudi agum no wa check what yase ayisa medical kebati machro ebua ni pedua no e reduce stress eye ne ma bebre e wa adwin mu afa improve eye blood circulation so and afa damage brain cells eno so esiesie no afa eba ayisa opinto hebati ya eno so samre bacteria e boost immune system general weakness afa typhoid fever malaria jaundice ene edi unya bomodian so benya ayisa opinto hebati ne be there were a minta hebati and also improve blood circulation. Say a mojano, ebetimi adi afrusan woni peduanem no. Wunya ayisa minta hebati na bozamba bojano bo adwuma pa sa. ATF reduce cholesterol so sade dodo woni peduanem. Sanso na prevent diabetes. Reduce blood pressure so. Wunya ayisa minta hebati no. Wono ma bozamba bibia hye. Abusua tutumrike. Nako aye ayisa off Suhun Koforia Road in so from 0244413247 and 0248152323. Afe ubo modinya Koforia Ideal Seba Shop ewo taxi rank wa Koforia. Afe Koforia Zongo Jerome Heba Shop ebi wo ho area mama ewo on nation traffic light na same. Suhum so our Matisco drugstore Suhum T Junction. Afe wo pesa drugstore Afe Kwame Mpere so for Edu drugstore ebe GCB no Oda Kennedy drugstore Afe Nana Chumasi drugstore Precious chemical shop and also Wonsabeke bi wo ho abusua say yi sendroi mechire ayisa medical keba ayisa opinto heba ti bia anase ayisa minta heba ti so upe bi atwa any license chemical shop bia no obomodin akotwu ben ho a obonsampa bibia daye abusua me wanyumi a me pesa me bo ansa sambre me no wadi nkomo bi girl I wanna be with you Konkwaso my danger give it to me DJ Dozy me the Valentino oh sugar cane sweet but your love is sweeter. So below juice mixed with a little ginger. Okoman Radio. I wanna be with you, but you know they got enough time for me. I wanna live with you. Okoman Radio 97.1. Man, them so far to find your love that you never know. I mean, they can't you know them. It's so many sour and these are opposites. Ilana no fino okay, it's station for Okoman Radio. I can let you let I will lumba. Five no fino okay station for let you know what you laugh fine. Abraham Maneka say, Mom's joint back amount for a kufu road. Okoman Radio. Oh, we a champion. Okoman from my bank can you cry? Must say, baby, minimum broke cry no poor you are not you. There's soon be a museum. When is size what? Yo, Okoman FM. My yourself, or Pregaza Jan do, and some Poloman and friend. Yo, radio back up, I don't perceive with Tia, intimate to be a fat Okoman FM 97.1. Hi, who's this size? You dey like Doro Gucci. I wanna be with you, but you know they got enough time for me. I wanna live with you. I got the reason why I can't let go. Girl, you never know, so you gon' gas up. Man, them so far to find your love. Girl, you never know, so you gon' gas up. Man, them so far to find your love. Girl, you never know, you gon' gas up. Man, them so far to find your love. Girl, you never know, so you gon' gas up. Man, them so far to find your love.
wadwo enkrofo yɛ timhwammo ni ma me de besi me dan nyina na o ma ka chama me sei Krachi, ada wo yo hoho Akuapem ha. Wonti Ejapa ye construction and general merchant in Ghana. Eba quarry block 5 inches and answer 6 inches. Eba sand block 5 inches and answer 6 inches. Sana hollow block 5 inches and answer 6 inches. Tie. Sa wo pe abo e de sidan. Sa wo pe anya e de sidan. Sa wo pe nsuo e de akọ side. And answer binding wires. Eba building materials dia. Wontimi nka Ejapa ye construction and general merchant wonta. Esane se omo enema discount. Ewo ade bia wo beto bia wo ma so e. Cement kura de enkoho. Water cement nu anasa miensa kura ye de bekwa koja free delivery. Ubetimi afra Ejapa ye ewo 0244 719814 0244 719814. Eba iron rods abo wo pe anwea ewo rhino mu ana tipa mu. Eba kwari na wo pe ewo track mu anasa tipa mu a ni nyina ye supply nyina bi. Open stone ewo kia mu ni nyina ye de bebrɛw. Ejapa ye ewo dew Akuapem wo bendel filling station no. Ubetimi afra mu ewo 0244 719814 0244 719814. Kayo sawo ya party engagement aye anasa de biara wo ye bia wo hia live band Ejapa ye san wo live band na omo be hu nyom amo feel te Ejapa ye live band na wo beti ne de yie abushia wo betimi afre e wo 0244 719814 Ejapa ye ana adansi for ne contractor for adam for money oh hey money oh Abra makwaya shopping waba sese de edigia befie eti bachira hodo What? Mirror. Yes. Eyisa Medulac Herbal Tea. Eyisa Opinto Herbal Tea. And Eyisa Minta Herbal Tea. And on the shopping no. Hey. Now who me saying? Hey. Herbal Tea. Eye nije die. Sana wakachira me na wo shanta de apuska lenke di wa ha mo ne sa I am aware no bo life na se yare hye widie mu a na se wo nuru ba bia na wo babro amono na me soma bakokora amono eno na wo pe And also de toffee akwa. And ye menum Eyisa Herbal Tea. De bia enyini ache. afa na wo kasa yi Eyisa Medulac Herbal Tea wo de tunsu ehiem kakra na adwo a na wo de wo kakra frem emfa milk na sugar nka ho no anom ne saa uti pow gaga eye migraine se stress kra na wa bre and e hawa ebadwo fom ama de wo ye no wadena koso no wa ye ne yie ama mogya no so apompe yie obi kra no wo so no eye Parkinson disease ana obi kra nya brain tumor ebejai Eyisa Opinto Herbal Tea nso e. Eyisa Opinto Herbal Tea eno so fatun hwehwem 5 minutes bi achi na wanom ne saa emfa hwemfrem ebe boost wo immune system ewo wo liver any kidney no ho pa na mo ahodre da ene menu chef football match na ka be hye bi pa malaria fever typhoid any jode so de ho etwifa won so kra And ye won so yire wo ho nanom. Na firi se me chewo a me njeja me ho. and now dia be wo na ye wo Eyisa Minta Herbal Tea so e check cholesterol blood pressure and diabetes Ye mani nyina empa fie hada. debida Abusia ni nyina benum bida. our pharmacies herbal and chemical shops dodo a Kwayisi Christian Herbal Center ewo Eyisa Suhum Kofodua Main Road from 0244 413 247 and now 0248 152323 Eyisa Herbal Tea. numbi na wa behunu ensesa ewa pomdiri mu FDA ahwehwɛ saa ejadie nkrato yi mu agye atum sɛ ɛyɛ. Yes, it is Saturn rolling on the 16th of April. This Easter got better on the mountains. It is Mr. All For Real, Ponsa live in concert this Easter at Regionals Hotel. I do come Akuapem. Ladies and gentlemen, save the date, 16th of April. Mr. All For Real, live in concert at Regionals Hotel. Regionals Hotel presents Easter on the Ridge. Date, 16th of April, 2022. Remember, the rate is a cool 50 Ghana City regular, VIP, 100 Ghana City. Remember, you can come with your loved ones. Let's check it out this Easter. Performing live alongside is the Jazz Kings Band. Jazz Kings Band is going to be live. So we'll be taking to the Biatwa. Bra Okoman Radio, Akropone Akuapem Amanfo, opposite the Parliament Sport. Regionals Hotel, Edu Krome Akuapem, opposite the Old Okre District Assembly. Manfi Total Filling Station. Wonsa Ebekebi Woho. For reservation and ticketing, call the following numbers: 0244 333373 and 050 3337 788. This event is being powered by Okoman 97.1 Radio. Come on, come all. Let's have fun. Let's have fun.
Say ye kase Dominion herbal powder ema immune system and then kwabo wo nipadua mu ne yeden na ne senti wo tadi yare sun kunimu a ehu adanse bi ni o Adron de fine pa manum bi tina me di ho adanse no enya ye se me se Dominion herbal powder de minia enya amanfo adanse nti na be kanfo ne aye ewo me nipadua mu no eburo madwen ene mente ase so emma Dominion herbal powder empa wo hu da biara da asem no na da ho no Dominion herbal powder enwanso anya wonsu ohie wo tea cup mu na da treketo ase bia gumu wo twa nseti yanom wawie Angels Dominion Herbal Center won kokko ene de aba apemfo aba ton mo monufo ene nkwada woni fiedum yede de wonka ho dodo afre 054 315 8195 FDA agi edwadie nkratoɔ yi atum Eradi asomdwe nka mu nyina Onuadofo a wotie me onipa asetene mu nsɛm ɛdɔɔso ebi yɛ nije na ebi ɛyɛ awerɛho ne ɛyɛ nije no ye kaide nanso ne nkae ne kakra bi na ne yare ho no ene yentena che na etode bi a edi enya ema neoma yehwe se betun ya no mpuni yentumi nye ne saaye mu no ena Okoman Radio 97.1 edu jumedi a ya tudin ene da sobre ede rebrel fi joda kosi fida anopa biara finonum ekosi emra nonum aba paun sima edunum yenga yebedi sa jumedi mu chiame ene me osofo John Kwachi miniminu osofo Nathaniel Kingsley NT mesre se yaso leti sa jumedi onyankopon nam so ebe mo ye kunudefo onyankopon nhyira amen Okoman Radio 97.1. Okoman Radio. All right, Emra Society, I did the latest and update in the world of sports, bro. Nana Kwame Mpere A.K.A. Enti Kwame for now, don't you be? Ah. 1 2. May me nam pabua. Amanaje. May me nam pabua. Any other no fa. Other dear. Mami mama di enchia ye from Vigo. Ete say Kumfanko. Kwame awidi, Kwame boni. All right, mami mama di enchia do for sabre mu so menya. Hey, you from Let's Go Ginyame. And that's so much. Holding me down 24/7. Chala ranten de oye ni padodo. Na mi mama di enchia mo eye. I do chrome Kenneth Oliver to say boss be test for. Sabo ho ye de. Never be mama be test be. Boss be test. Promotion me ya de. Yes. Say enua. Enua ya twitwa. Dro. Enua me ni omu di nkoma. Bitter no just enwo. Yeah. The cocoa kra no and the raw state no. Enwo. Yeah, enua da unim say adwuma ya. So unim say Sunday bia me wo so menya. Kwame, this year no baby Ghana do no me ko kan say me boy. Ye frɛ Ghana ango ani. Me ti man first kan go bobor man tie me. Enya izo. Iti echa enua ye di nkoma adu akiri enche Kenneth Oliver doctor. Also no kasa na anu bi na. Obaha me menda bi. Ofre me. Na me shepo ma kwesi. Also buy no we hume eno of or no kasa na so say me ni wona na kasa the same thing. You know, but Kenneth baby I ka kodu ni de enchia. Say si anso de 2 after driving na sa na bom sa na. That Kenneth ya kan ni no na be ya adwuma. No ho ye de. Oh no ye kan no ojina me ho sa. Me ni nyina fi obe say na man bibi kakra de. O say onu mo na mami bibi. David say ne me ka say wote. Oh mami bibi. Kenneth kan mami. Na say o man bibi. David kan mami bibi. Na say Ken me call ni home. Kenneth Oliver mami bibi. Ndi ezi ya na be am for ba o meso o. O say fifi ada kwa am for ba o meso o. Say ne me wa ha. Enti ba wa be hwe me na me makoto wo ho a. Say me na ma be hwe o. Tie so hwe me ahohwe. O hwe me pa oni sentodo. Sentodo samba o. O sentodo ho. Pasamba. So no e ho no fi.
Oyo kroboni. Enti mi just into do. Nana Kwame Mpere A.K.A mi mo Akwaaba bibi aboko de minya. Finest major so. Yeah, na bibi me who say weekend we was with asesa ade ebre wo mo. Aduma na nafem o. Nafem crack. Oze. Why? Any fast pass on the bread, why not? Right, Okoman 97.1 and then you say good evening Sam Yentuno Enfantuja and Famari Ebesha as to me at a free Division 1 league. Only say weekend the games do dona sono etume tuja our Division 1 anymore. Na say enyasim kumanako pimo zone 1 say ana results no and so esifati steadfast etenafi eche wasuta eche na kamienua ono so eti muba young apostles and so etenafi ama so treman ebese na kamienua went me anti dreams tamale etenafi eche BA United ebo na kamienu ama ne timu ba ko wasuta and so no why sin yes we wasuta and why sin and so etenafi eche kamienu Unity FC etimu ba ko bofa kwata no and so eche kanaba ko Mighty Royals entumi anti Kintampo FC etenafi ema Tamale City ebe bona kabako ono so entumi anti Balfour Sports Academy etenafi eche Boga All Stars ekaninum ema ono so etimu mienu eneno Enkranza Warriors ene Brekum Arsenal enso ebetumi abozon 2 nini Future Stars etenafi ene Holy Stars Academy ebo 0-0 ni Wedubiase FC etenafi Asokwa Deportivo ekose na kamienu wentumi ante kwajon kansan le win team no atifie sa amani Asokwa Deportivo akose wa kamienu a wentumi ante Sweden All Blacks etenafi echi ebusua monto abonto drafts ebo na kamienu ema ono so etimu ba ko Samatex etenafi Osama Boy etumi echi Wasaman ese na kabako a ono so entumi ante Pacific Heroes etenafi ni Unistar Academy ebo 1-1 Soccer Intellectuals enso etenafi echi BYF Academy ese kamienu ema ono so timu ba ko second year Zakes ese etenafi ewo secondary etumi echi Enzema Koroko ese kamiensa ama ono so etumi etimu mienu zone 3 ni Interlies etenafi ni Golden Kicks ebo 0-0 Mighty Jet etenafi Liberty ese kamiensa ema ni timu ba ko Vision FC enso etumi chi akosomo Crystal Palace ese kabako ono so entimi anti Akachi All Stars etenafi amene Tama Youth ekobo na kamiensa ema ni timu bako Ankoti United enso etumeche Nani FC ebo na kabako ono so entimi anti Young Apostles anasa ka Young Wise yes Young Wise etenafi Makotoku Royals ekose na ka miensa ema ni timu mienu Heart of Lions etenafi Okpando ama ene obo eyekwa Bibirim FC kamienu ema ono so timu bako na finso susu Bribi FC etenafi eche Accra City Stars ese na kane na ya ono so no etumi etimu bako weni eye Division 1 League no results etujwa yenso no yetumi ere ama yetiefo ne yenkopie mo nsanfufrom ukopie Ghana Premier League weekend matches no etumi ekoso sei na results no esifa ekoi Accra Lions etenafi eche Karela ebo ne kabako wentumi anti Ashanti Gold etenafi Obuasi Linkle enso etumi che West African Football Academy wafa ese ne kano mako ensia wafa entumi anti 6-0 ana Asgold etumi ese wafa Elmina Sharks etenafi Elmina enso etumi Burkina Faso kanaba kwa wentumi anti Mediama wasi minia etenafi eche Real Tamale United takwa Akun Park ese ne kan mienu ama RTU etimu bako Brekum Chelsea etenafi che Legon City sakaba kwa ono so no wentumi anti Great Olympics enso etenafi Accra etumi di Aduana Stars asem edemo ese waka mienu Aduana Stars etimu bako Bechem United etenafi onana fosuji abo park ese kanaba kwa bibieni Gold Stars enso entumi anti Dew Theatre of Dreams no Dreams FC etenafi ani 11 Wonders ebo 1-1 enso ewo game na finso big game no etumi tojwa ewo Kumasi Baba Yara ene no Asante Koroko etumi etenafi eche Hatfolk ebo na kabako a ono so no wentumi anti Apprentice ni Frank Etuga Mbela ena bo go no etumi edema Asante Koroko okopie wonsen fufuruma over the weekend Koroko ne as a boy Apprentice ni Samuel Inkum former player edema Asante Koroko Black Stars ebo edema FC Basel etumi nya ni debut game etumi ebo edema Hatfolk Apprentice finally etumi abo the first game edema Hatfolk our Ghana Premier League man na no kwesi ada ono sko pie mu Kumasi oboaye ko bi edema Hatfolk and so ne sama etumi etujwa na no kwesi ada our heart akache na report efiken Faisal
team no eba HM sa coach and ne Nuruddin Amadou ene nso no wotime jane na dem e de gu a owura no enye coach biem amfama Kumasi base Kinfesa 7 straight matches win ba kokora entimi emaya papa no so no etimi resign Kinfesa enso akachi na minisi no Okopima onum se ne no top flight major Olympia Leagues etujwa na ene no report eba erifi Barcelona kachi echirema abrantia ni din enso ni Luke de Jong anshana na season abrantia no so meja no kwan etimi erifi Barca kachi na Cristiano Ronaldo onum se weekend ni ama chara nkoye amfama Manchester United Everton esho makaba akona after the game akora we so person Ronaldo twa picture ne ade Ronaldo je phone ya say watu phone no e atun baby a phone so etimi asay na Ronaldo chirema nchara anye bia ono a invite akora no say ni Manchester United home game on bebono akora no enso ntimi mepie mu no mehwe bi na mu wo hye say ne no brand new phone onso benyam e ama akora no enso e wo ho ene ne sama Ronaldo eno se fina katia eba yeri atujwa ensem no do so na mu ne se ne fata sama forte no ene ndi nso yeri aba medin Kelvin Ampon said you beat my family A.K.A Phynest and so yes Urade news Kwame na di twa to the minya nke family line Ronaldo fall phone on to before you have over fama in cafe ni when your phone get on akota map fra no expensive phone no better na we dem ma minyina so dem fa so to aso na Reggie Mboli Regizipi edi abeto abonten se samre samajete fio Ghana for sere omosere no ebeto dwa se ontimi tua na rent na din oji nyina ombubra no eno na ekuno money omo ya adwe ma mi sha se fi na Kwame always me asemo Phynest me say issue ba onso bia wo obi entitled to new opinion and I think so no so na dwen ana wa che no but all the same I think say me ne be ya dwen kakra on say tama samajete fio issue no ba no most of Ghana for no yetu ya no go ni so say na movie awayi bebrebe ana sika no the fine na say kasa ne nim twi ne nim bebre edu bebre na yeze ase attacks ne ka ko personal and no so oyinipa that we badwunje ho ene ade aze intimi ampa na ne Ghana for ede etwa bom ne ade na daring say edi bia ya say adwunje nkunipa ento ne bia through that no ana papa no so edi free mu daring say adwunje ne mame no ento I think say Bolly on the other hand no ono pe nya wanhu ene baby ote no anu so assess ni ama bebre hu say I think say ni ama bebre ye catch papa no ene atem de die ene senior ye kan ye nsem bi fire no kan bi ene ma papa no efim I think ono entitled to an opinion no Phynest kaka me so me kafa aye Bolly ni nsem wode atoja okay all right Kwame beba Macmedoc omo trotro humane bi I say if it is time that heals wounds then God is of no importance and Brenda Macro and Kanyankopon can so man for so wounds no kan wan ka se kuro boy na wounds upra it's about upra you are hurt na say man nyina no if it's time then God will be of no importance because nipa was me ho chemi a entina ye be chiamu ofia minim de baby adajma ko pie da achi bi sem pie baby na me ho achemi a munya danfo bi ti se na na adi me fa phone frɛ no a omoa me enti bra Ghana for esre samajete fio no na emrante mi no omo wo he yesi unya nyini a ensre akwati a Kwame eno betumi ye doncho ntokwa betumi asi antokwa da chi no you be broke minim obi a Liberia ntokwa si ye no oyo de for Liberia we pie we prede okono nkra hwe ofi aprede aprede ni bia betesify na American ofi aprede call Liberia back no nkra bibia enti wi ase de sanete Kwame meti ase si yi one more demeka last time I check here now one more demeka even meka 50 cedi 100 cedis na 15,000 Ghana cedis so we mutimi twa meka nyina and na come here the for so je te fi okọ set so no okọ set so no yetu an ka ready tu an ka nyina esi obi kura timi pick no wo de kwa chire bate yenka ema onya bi life is unfair do baby asana brabo tie and no na sometimes you mu bi no akosi ya asemi edi Kwame
Exante bedu baby no be person be program man. But say nipa no say sebi o man. What the attire na ba. Who said down be e show ama. Oka ba odifu na e ba. Kwame ana. Kwame ade. But e almost say yemra nti ekoye sa o we no de omo kire omo. We no de omo piska. Yeah. Who said down be na ekoye show ama nkrofo as we speak now say Canada say e wo no Kwame de ka ho 151. Yes ga no. America ho a. Yeah. So what I say so ye na ma ye ko ba yina yi. Wo de obi ka 10 cedi. Wo be hu ni obeya wo. Amount for the ka millions ni ade. But who say some get a few ye Mr. producers. Obi kwa be fan ko set so 3 days, 1 week, 1 month. Won tu anka. Ebia omo twa nmi kura obi fa na ko ni show ni launching bi. Akoye MC ma no. O wa hwe. But they never free mu. Enti eya adesuade de ma ye nyina ye yete ya. Omo wa bonten wono mo. Enne bibi ba won say no want to do niam yi a 10-15 years to come. Anjwa ba yemo that now to me fobi. Me de bia meka. Me no kasa. I look who kasa me chamia. Me fan one in a positive way, two in a negative way. Okay. Utu before, especially Christopher no. Utu the for say be ade we no or say o your bonsam not in the name of Jesus. Me di gidi atwam. Anya de nya Kwame. Anya de nya di gidi atwam o. So get if you Ghana ha me see a bo time on your taxi driver no. Anya taxi driver. E boss a 7:15 no a. Amount for dimbilika and a kwahwe. Iti e kwahwe nyina no Kwame. Papa no ho chi ntimi anwa no ana. Hwe na na di. Eyi o ka sound engineer eyo. Eyo yeah. What him say wawu. Sir. Oh yeah wawu. Obeka ya me ba ha na me ka cho say. Em say ase nyam ono ne me kasa. Okay. Yeah, me kai. Yeah, I remember. And the kasa no say na tente because eyo aminim no kasa tentem. Is it no personal relationship beer like way back mirror industry no so afiansa wa picking tini product bebre ene nyum bebre no me kauna about ye pia unim say na egumi ka mu ebi gufie ye pia but asemo kana me say yo enti asemesi we ne mabo asemesi di o say me fro bia onfa uza okra bisa me say ahen na me de be ma no because bisa so woman ahen so what you say the next moment I'm in a kasa I was there and minya news ni say wo me say enye wadanfo no wadanfo keke wadanfo no say ebia no no so a Muslim into owu ya any 30 minutes wadanfo no say Brian ko no monsa Brian ko pe ma wa ma you have a friend won che na fa phone na friend no say ba Kwame ebetu mama wadanfo ajekum ni ofa wu ye I was the first person who called me say Charlie sada no do enko ba bia mpa cho me nya omo a ajekum so ko no wan hwe me kwa enti se magete fi no ni nanfo bia na o te asie yes enti Kwame yeah but then I'm ranting ne kano Kwame that na UTV no mo program bi na say ombonwom a royalties bi ni ade Ghana ha nya adwuma yes aburochire de wudi 70 years ago to me ju royalty hwe ho enti mo ntu ne manyi ka royalty ni bi commerce magete fi wa yeah mama dokumu nyina na ho yanwa ye last papa yi we so busy when HIV yedro Kwame say what your statement now I think say maybe Kwame are you aware Kwame papa bi na friend no I think na drobo krobofo no bi nim no na drobo onya duro omo tese ye we also scientists could have person omo kuno because mom say we Kwame see me krom e pray there's the gentleman but then show say aduro no anu abia mankrofo mo ho ato mo e pray dey ya ba wonim ye ha no baby e won nti se saka bibia na brofo no pese omo kan ye hye agropon ya papa bi ha won sabu se den ye de ko Roman hospital de ko ma brofo no mo ntumi an ye ntam omra papa afro na good papa afro won sabu se den na uncle Eddie otikoko as me area ho no won sabu se den abrofo ntumi an ye no mo tam de wo banko a so what do you suggest come suggest say ne wa hwe ye mpanyifo especially the health ministry ni ade no omo fasika nrom se ye de kwa broche na brofo no ba be ku papa no a omo invite brofo no bi mra ana se ye wo no guchi no ni ade ye hwehwem se bi wo mo anya esi no ebi nye bold nko papa no ho ne mo na do ne hwe se ya mpa na simple as ABCD Kwame tell na fe yan sorry sir I think say we are no me show na me hwe
you know, article. Okay. Yeah. And I think it's Wako Otunfo. Yes. Or the culture, and His Excellency, another Dankwa, aware of it. Yes. Now, what His Excellency can say on the Wajemu the Ghana Ace Commission. Someone in partner na probably test a whole do some more year. Any adenya no more year. Only the Onkasa or Jatuma on Jintum, but Ghana Ace Commission for and on meet me. I know be my recommended the FDA. No more Bemu Abe Sanya Mania, you know. I think it's a beboa. Okay. Once the no share ratio and as a numbers na in terms of HIV now, I was sort over 360 something thousand people. As a corona in over 360 something thousand people and HIV/AIDS now Ghana. I think it's a drawing in a bar. A beboa na reducing numbers no nothing so no. I can say to my boy home by the free star. But Papa no say, "Oh, you careful because another robo. Abrafonu will say, Papa na drone and no. He said that inviting the team. Come. All right. I'm saying, Okoman Akwaaba. Enjoy yourself on radio. Once again, going out to you, Papa Vigo. Okoman Radio, 97.1 FM is rocking. We are blazing. We are blazing. We are blazing. FM is rocking. We are blazing. Hey, station radio man Kenya, Okoman Radio 97.1. Hey. We are blazing.
blazing. Okoman Radio. Okoman Radio 97.1. 97.1 FM is rocking. We are blazing. Okoman Radio. Okoman Radio. FM is rocking. We are blazing. Okoman Radio. Okoman Radio. Okoman Radio 97.1. Okoman Radio.
are blazing. We are blazing. Okoman Radio. Okoman Radio 97.1. Okoman Radio 97.1. Okoman Radio 97.1.
rocking. We are blazing. Okoman Radio. The 97.1 FM is rocking. We are blazing. Shenanu, Onesi, Emuture, Osiria, Mama Nani, Abutu Oguda, Dada Dani Uchemia, Kwame Enami wo. Yes, Yamu. 97.1 FM is rocking. We are blazing. Odia Bamingum, Odene Banchi Abamingum, Odia Bamingum, Odene Banchi Abamingum, Odia Bamingum. Send your bonde for Nicketen. Adia, Yanimum, Brian Nimum, Odoni Yamidana, Uso Eldewa, Odoni Yamidana, Uso Eldewa. Okoman Radio 97.1. Because you, me, your God, I'm a feeling what done. Because you, me, your God, I'm a feeling what done. The body a dream jump Mary, me penny coping so I was, we go no. But this one also see me, we go no. Okoman Radio. This one also see me, we go no. But this one also see me, I did. It's all me called room one. Be hitting, me there in TJ, although jai, me see me TJ, although jai, me see me TJ, although jai. Okoman Radio 97.1. We are blazing. Hey, Odeu, mi body and a mano, popo. Ah, Linda, mi body and a mano. Okoman Radio. Manua Carbiani. Okoman Radio, yes, baby. Bolly. And what can you send your bonde for Nicketen? Yanimum, Brian Nimum, Odoni Yamidana, Uso Eldewa, Odoni Yamidana, Uso Eldewa. Okoman Radio.
97.1 FM is rocking. We are blazing. Okoman Radio. Okoman Radio. Okoman Radio. Okoman Radio. We are blazing. Okoman Radio. Okoman Radio. Okoman Radio. Okoman Radio 97.1. We are blazing. We are blazing. Okoman Radio. We are blazing. Thank you for your kiss, oh. Na 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 na. Mami kiss, oh. Thank you for your kiss, oh. Na 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 na. Okoman Radio. Philippe, all my feel you, I know what to my pick. Philippe, all my feel you, I know to fit off it. China Bay, you wouldn't need them to me now. China Bay.
97.1. We are blazing. Sugar. We are with angel. Honey. Sugar. 97.1 FM is rocking. We are blazing. FM is rocking. We are blazing. Okoman Radio. We taking the music higher, you know. Okoman Radio. Okoman Radio 97.1. Hey, station radio man Kenya. Okoman Radio 97.1. Okoman Radio. I'm also see at the Okoman Court 22 after 5. No one is show. No one is show. As I want you, me don't know what family sapu fumbi. Me who says a fumbi. All right, I'm also see at the Okoman Court, bro. Samira Bija Fuatras, the boy. Yeah. And then I know damn me. Bibi Aboko there. I ain't fine. Ah. Hey. What I want to say, Coco cup about 150 pesos. Why? Coco cup. Aye. One cup. Now we say, Boko. And your Boko. Yes, if you look, I believe how could you come for city? Aye. For Ghana. Now we say, Boko. Hey, what do you for your fridge one in time? I eat my Boko. I think you're better, sir. Right. Wafa. Maminchia Adoko. Adoko. Hey. O tie station tie programming papa. Adoko Paul. Me say obekan bibia. Wow. Ya wo ye nyina obebo mama ne. Ai. Je dem ye nyina obebo mama ne. Obebo mama ne. Say me di boni nti. O say sebe wo de. Nkwa asem de mafa. Ai, Matias de. Enti ba bi chi Adoko matem. Omo ene mama bi hia mu koko ase. Kwame. Afiko na me nanti asesa. Hey, what can you wait? My sample wa fufuro. Enti mi da ma se, ma mutwa ma da pa. Okay. Na enra. Me ko mama bi birthday party we brew. Oh, okay. Mama adobia.
78 years. 78 years. All right. Neba sister be or America. Oh, Kwame sister. Oh, yeah, sure. Oh, today. Brofo. Okay. All right. Yeah, I'm not so near your mama. The Okoman Akwaaba. Me. Why are they? What it me, Papa Kwame just send you as a heading. Mammy, me could just my tompa boy, my to Jenny, my to way. Now, the Abba, what I said, my to be. I feel they all say, Memfa Wumpy. No, see, oh, example say a readiness for program ye, Memfanon Kobe, now see you, Marty. And I'm beside me, say, now readiness program, Memfanon Quano, Memfanon Copuano, now send the Magba. Oh, send your one can oh, me one can you say? Now then, now you be sapua, also confag bad. I don't say you go Agbanim. Now on them, not just a ponano and a word, you know. Make our year. Was it my did not? That's what I did attempt for what reason? Mr. Reginald will tell a program to Chemua. Me found quite a fair view. Not me found Copuano. Not send him Wagba, the essential gum, not them. Okay. Macaway Macabone. Mammy, Ebana say, Maminchia Braku Affeto. Oh, you are, and Akufia Santi. Oh, you are. More, I'm found Minchiam. Now, as some any DC, P or more PC. Oh, okay. If it's also DC, that means that's the international. Because here's any Okru. As some Amikunu, it to me be an okache mini. Or bow on imitifia, when I was say, Ubumi. What can't I say me, Chemi? Me wo ho and I catch me so readiness for a program. And I mean so me hu ya kwatwam wo ho am me hu senia e dan ni si festival e fe ni picture senia mu esifa ye fe. E mama je peni say e beko. Okay. Ewie. Na wonim say ye kowie na wo mfa me nko ba bia ene o baby sa me ye den na me ka che say me ko beach a ka che me say yense sansuo nwa aba mu ni sisegu agba ni mu a medum poano a enisa ti eno ane po no we yasem enya me nso na me bisa wo wa na ofi pem e ka che me say after readiness no o mfa me nkohi na me so me sio me ko beach ache enti no yen ko beach eni efun sabe efun a me kunetu di ama we nya fun mi nkwasa agba mu nsuo mi nsa nsuo ngwa agba mu fansi wo na mi ala na wan kasa me fa mu akonkon hwiri dua fin na me na me be bisa wo say after readiness fa me ko baby ana one na okan and dem hwe ho one na okan and dem hwe ho say see ano enti say see ano kasa no no okan na nya wo dey kasa yi enti no say kosa agba mi senso engu agba ma mfa nkosi aduo na mi nkoti na ati kofa agba na mi senso na fa si ogun no pono enu anu no that's all pono enu anu no mama tiefo abem mo didi matem ye mo na gram mo didi matem sanya wo ye nenye ne ye no o yes sir 0544 0551667755 0551667755 Pacho wine you. Good evening, a very man of Mikasafi Pong. Now, call over Cordia. A patro and Yamiado. I somewhere down in your Chawaju was in offer a cow, compact party man on our sons of Guna. So, you unpack banana for the Yo, Matemeda say 0270191971 0551667755. Akuna be nim zenye. I don't know who can change this up and choke kena interest. Mempa wan chow. Me ba to odofo be ni. Salo. Salo ni o, amano from. Na bibia bako de ma salo. Nyame adon bibia bako. Ankoma se mi hu say ye ntokwa. Fami ko readiness o se me de obeko. And after readiness o de me beko here. Wa na obisa me me. O se onkofa agba na o se nsuongu no hwepo. Ehu. Me nkotena mu aduo na. Internet se wanka say ye wa ya oba no ka. Fani bi. Emema na ka mo pesa de no. Omo do be pia, e be di ba bi no. Na won pesa wo do be pia bi. Na ne ka den. Ene na ka de won go fa agba na o se nsuongu mu no. O ka bi kire wanka be wo de. Enye wo de. Inti men kasa ankyere ade ode ye wenye ode fa ye enje asem no original hotel ne de me be ko na na ye be ko ye na ye ko inti u baby sa me ye den na me pese ye na ye ko ko do ticket no
Yes, yes, na yere. Maso kwaso na mehwe. Obede. Salome dase eviro. Mami ba ofrefo bi wa ha. 02701971. Sambre na na yebo awadu kro bibi aboko de na. Adu senior. Na bibi aboko awadu kro ni eye Pentecost impotem abonde. Bia kama. Sira uja kwa no pa no saa ni na do bia ho kama. Me da se. Chawadwe wasemi o. Over the boy. Mr. Obana Paracho. Why? Said they. Said I can't say since you have gone one term with nothing. The originals will tell them then I don't swear me pancho. Who baby say me den. Just help us say we are minting na baby say me ko hina. Eh? What's the day of fire? Said them say me miracle. I'm ko tna fan kasimu. Me say you are me fa no ko na so po na me say po de onko ta agba. Young beach, kind of boas and mix beach and all kind. Yo, Mate Meda say 0551667755 and 0270191971. Offer for Benny. Kabut ni Mr. Fikbon. Na pom to say. Nomboko. Champion, Chawajo was a meal. The boy one can hear I attend the DNC. Oh, apologize, Mawa. Nena man kan yeri say Reginald me fa no ko me de ne ko ose sambre pa ne chawo Reginald me de ne ko no ose pa ne chawo say den ade shebe ni pa chawo no oh na Royal Junction bako de master team o nyame adu bako la mo so e o master ya won de pa chawo adwe wasemi o yo but one ka say ye kura nti na obia ka ta chere de ni dara na wo yere Naka just want to fight die so in Sugu. Until now, shot down with the Sugu, be a beach channel, this is a day. I don't need a day. Also, for Timo, to was it? One to say, Miss Simon, the Maybe original Saturday, one tier no. And then, one to say, Medina Reginus, who Yami bet your Me say that we back to the doctor. Na die what is in pool. Eh? Adai what is in pool. Na me say, one this me say me dey go Reginus. Me say that we the doctor. Agba na ba na say na me say me go fa agba no. Me say Reginus me dey go na no bi ta. Na bi ta no. Eti kam na me reti am mi sana asem o no reti mo nkomo yo mate me da say mo 055416677755 ubetimi afre odi shebe ni Pacha mi no chua na bibi aboko de Mami adum na pacha mo so mo me na nyame gusu hira me pacha che wadwe wasemi me na yo pacha mentie program no Ampacho de some say Okoman court no way ne da ben na tankers no na ma asem bi ekere me supa no e ka say mo kire me da wo ye na me sire na mo mami muai mo boya me Wednesday. Okay, Wednesdays bia na ye Okoman court no. Tankers. Me da bi Wednesday na da. Okoman tankers no Wednesdays. Ukuada. Ata tamben. Eyanopa. Be say 9 a.m. Jumbo go out no by 9 no go out no. Right. Yeah, that's it. Nyame nka so ho yeah da was. Now Reginus no ma. Right. Ma me fa foforo wa ho ma. Yeah, me no twa all my Reginus no ho. Okay. Me pra no. Obede. Oh, ama me pra. Odi shebe ni. The family tiu safari. Ai, me te won ka cha bibia abakode atu wa safari. Nyame adom bibia abakode na mo se. Nyame gusu shy Okoman ni. Okuapman no. Me ba choche wadwe wasemi o. Ase wo the boy an kan ye kura on paga ne cho ha sana wo. Tio. Tobo ase. En kasante ntem sa. Onya tete gramophone tobo. Want to say me say me de me be kwa Reginus na want. So say if you hold my nest ifa. Na mi ta en komo na ye bo. Eyan komo bia waju. Now sabe any majum na nka e wo sabe mojam. Any majum e bo mojam ana. Pare jawa.
Masa. Obi abehu se winim kasa. Wan abehu. Aha kwata ya ba nso so utu fun ama nkrofo a obeji adwenkyere wo. Wan abetu fun ama no. Spare phone na me. Spare obi spare phone. Me tu phone say. Obi didi matam so ha. Awusia media profile na sia ene nyampa echina eyeda foforo ba ma me family last call your bros. Oh too bad when timi anyina so anka me family last call no. Asemo. Okay, last caller. Your bros na Agasafi. Hey, go for the Ai baba na bidia ba ko de. Odi bia ni ho. O master, baba dia che wa jo asemi o. Yo, we pa cho Mr. The Boy na chi. O the boy chi. Mo. Oh, ai baba na dai. Kwa boni no so du be ko hotel o ha ni dey. So buy boni no chalaba no se mato atade amawa so ni how it where the boy mitawati mo okay mo yo ai baba me na say o ko fodi atrum ai baba asem nyama wantia me do go original hotel and obisa say after original no na obisa na go se ba na baba ma me fa last caller me show oba me last caller e from say na Agasafi. If I'm gifting Katafi Mraso. Nyaso bako there. Ba Mabel. Ni sorry feel. Oh, okay. The boy already the bonisa. Hey. Say some mema ba no mo de wu twin pa mo de be pie. Kaje. Mo ware utina fie mo ntose de be pie bi na so ba se fa ni gwan kasa na okọ bisa. Kaje odifo ba se mi chia no. Na honhom e ha wo no ontutu mfi wo so. Why? Catch your difference a man besra no. Oh my how on to do you so. Me pa ni just say. Me say catch your difference no do money feel so. Oh nye. Me yes me one pool. Me da say. I was young with your friend for na besi en obi biara frame bi am dana say. In fact this week Ampaye Beja. Jumedi any dosso packed from a Good Friday right down to a Easter. I say Akwaaba no. Saturday. Yeah. Akwaaba no Good Friday. Yes, I know na a super lunch. It's a super lunch. It's Friday and you made here. And Saturday. Me pa cho Friday. Ebe yiri pop wo fie high street. Friday na men shempa bua no. Men shempa bua. Ebe ye se bibia wo. Ebe ye ngege ngaga. Mbepa ho na bebo me mu. Mbepa ho na bebo me mu. Na men shempa bua. Kai na Saturday ni de. Wọ́n bẹ sọ mi fi ẹbí ha kọpí ma du kuro wọ originals wọ wọ́n bẹ sọ mi na mi tutu sika. Ayi. Tọwọ wọn sọ nye mi akọ bi a ẹyi bansman bi bọ nyom na mo bọ no nyom ọpẹ paa na nyom no nso na yẹ abẹdẹsia na ekun atia eti ọmo bọ nyom no nso pẹ ọsẹ nfọ nyom no ma bọ no kọ ya ne last 20 Ghana. Ya dia suma ne so fa nkoto ade ne yire ne de ma no se oba nto ade mra odi koto o so wabọ me nyom efe owie he no na ma do fo yi po no ko mo se osire no na yire na asuma no omo first kan ma no na yesi on fa nto ne ma na me nyesa me se me tutu sika makwase sa ekoyesa de ni makwase sa coins sika bi wonu ma wani na so obedi udi a waso ya makwase sa coins 5 pesos be ti omo so me na masa to I say 5 10 50 the way me da so ko ngo enfa o be chele o be chele coins ticket no yanka etiefo ebi wo fie ha okay oba Okoman front desk car ebi wa ha 50 cedis for regular right VIP 100 Ghana cedis right and chain madane nso na ma pressure say o ticket ni bi ye besre pauchew o pe bia Okoman oba ha say a unsa betumi aka ticket ni bi because Saturday die one maybe a oh why oh na why me die Saturday me hu se me fi wiem mro se just me hu se ne me ya de no because program no me nyanka na kura no if you are na so don't the me no be want me put you over akuna man so ma kwada ho over kwai readiness oh no why
Send it. Nya wo ye na me ya announcement say no yere. Me name maka chere say me dey be call. Okay, yes. So you aware. So me go down. Okay. Yeah. Thank you. Me go down readiness wo. Me chia readiness my friends na go su ana. Me kind it. Me o share mo kan mu no obo share me. Tim dan aspa. Yes me mo bonu na rock am ka me kakra mo hello. What's it? So one more din 7 for din kan mama. All right, I wish you me the mercy. You're from Nana Kwame Mpere A.K.A from the finest. In Chakasi Okoman Papa Vigo. One is sister Fia. Mrs. Nyako Papa B. Na mi chan kwalani nyina mo ya de he wala te janhye. Abushia samri de. Nyame amane atiase a. Kai we na fananti. Ma odo endi uka wo bibi biara be ye mu. Be real to yourself and live life to the fullest. Meanwhile, didn't crap me call.